umuntu aza kwiga agiye kwiga abashaka ubumenyi ashike kuco indoto yiwe sivyo. So abantu benshi kubera intambara ziza muri Afrika sinkobeshi ari abantu bavuga ngo barize bafite ubwenge ariko batavugisha ukuri. Ibi bintu bizana intambara muri Afrika na aba bantu baza kwiga hama ntibamuha akazi kandi yarize niba adafite inkomoko ntabona akazi muri Afrika urumva. So nawe agira ibitekerezo bibi. Niba hari umuntu ashaka gutera intambara aramukoresha aramwifatisha akamukoresha kuko nuriya muntu ashaka amahoro. So aha nshuti bakunzi ba Dove Films TV, nizere ko hirya no hino mu mbibi zigiye zitandukanye z'igihugu cyacu ndetse no hakurya yacyo bari hanze y'igihugu birumvikana i Burayi mu burengerazuba bw'isi hirya no hino aho mugiye muri mukurikiye Dove Films TV, nizere ko mumeze neza kandi dukomeje no kubifuriza umunsi mwiza w'abakundana ariwo Saint Valentin. Nizere ko abasore n'inkumi abapapa bamama muri kugenda mufeta anniversaire nyine mumaranye mu rukundo rwanyu hirya no hino muryoshye. Ni kubwiyo mpamvu rero Dove Films TV twabazaniye umutumirwa agiye gutangira atwibwira mbere yuko tumuhetunga mikoro. Ngiye ugiye kuyobora kino kiganiro nkaba nitwa Uwinije Rasinyota. Nizere ko muri background muri kugenda munumva n'izo ndirimbo zuwo cyo cyamamare tugiye kugana nacyo. Ngiye kumutunga mikoro atangire atwibwira. Muvandimwe amazina yawe ni ayahe? Je nitwa Banyita Joba Love ariko amazina yose nitwa Nduwimana Joba Love Ismail. Yeah, Ismail. Ja Image. Ja Image. Yes, Joba Love ngira ngo mwabyumvishe Ja Rastafari. Much respect. Yes, last year. Long time brother. Yeah man, long time. Thank you for visiting me, man. Yes. Yeah, man, today is a beautiful day, you know. Yes. Some day I visit, some grow visit some boys. So yes. We are visit each other today. We are friends, we are man. Yeah. Yeah man. Well. Blessing, man. The blessing. Wamumvishe rero ni Joba Love wabonye izuba mu uhe mwaka? Umvutse ryari? Navutse 76. 76. Yes. Aha, wavukiye mu kihe gihugu cyawe cy'amavuko niki? I Burundi mu ntara ya Bururi ahantu hitwa mu Rumonge ni ku mazi hameze nka Jamaica. Yes, niho navukiye ariko urazi Burundi ibihugu byacu hagiye haba intambara nyinshi cyane ubwo nakuriye cyane muri Tanzania niho nize ubundi nco tuma nane gifaransa mvuga urumva ni gifaransa ndirimba yani nico nyine ntabwo arico nize ariko ndagerageza kubera ndagikunda kandi abantu benshi baragikunda. So ubwo nakuriye muri Tanzania ubwo natembeye ibihugu byinshi mbese nakuriye mu bihugu bya Afrika nibyo byandeze muri make. I Burundi sinabaye cyane ariko ndi umurundi. Yeah man. Joba Love amashuri yawe abanza wayigiye he? Nayize Mwanza muri Tanzania ariko navuye I Burundi mvuye mu wa kane muri primaire ubwo je ntandahunga uko je ntabwo nkunda intambara numvise urusasi rumwe ntandarangiye. Ati numvise urusasi rumwe urarugiye. Rasta turabizi abarasta baharanira amahoro, abarasta baharanira urukundo. Nkuwe musanzu wawe wumva kuri iki gihe wishimira ko watanze kubijyanye n'urukundo rutavangura urukundo rwa runda barasta nyine mukangurira abantu muri rusange kuba bakiziza? Ni nk'iki wishimira ko nk'intambwe wateye mu gukangura abantu kugira urukundo rutavangura? Twe twarakoze ibikorwa byinshi cyane uko twega barasta ibikorwa dukora nyene batabishira imbere. Mu Giswahili bavuga sisi hatupewe kipaji, ntabwo duhabwa mbese umwanya ukwiye canke ngo tuvugwe mu bikorwa twakoze, ariko twakoze ibikorwa byinshi cyane. Jewe nk'amahoro y'u Burundi nayagizemo uruhare cyane mu biyaga bigari. Nije naririmba indirimbo z'amahoro nyene kuko nta bandi baririmba amahoro. N'ubu naho hoza festival nk'uno munsi ngo festival y'amahoro ndibaza nabo wa mbere kuko nta bandi baririmba amahoro, abandi baririmba nyene by'abakobwa byo gukundana byo gushurashura. So ubwo ibyo nakoze birazwi kandi benshi barabizi, ariko icyambabaje nuko naririmbye amahoro arazi Burundi mu nyuma amahoro asubira inyuma intambara yongera iragaruka kandi twararirimbye amahoro n'amahoro yaraje. Icyo nico kimbabaza kuko iyo urimye utezwa gusarura, niba ayo mahoro yaraje utezwa kugumubona ayo mahoro
sivyo nivyo vyiza tube mu mahoro nyene dusigire na generation yindi uko nico tuma naririmbye ko aha turi hari abandi nyene dusigira abandi abana bantu bazoca bazoze basikira ahantu heza nitwubake hamwe ngo twisamburireho nk'inkoko twubake ivyiza tubisigire n'abandi baze bubake n'abandi bubake ariko nitugende dufite imitima mibi ngo nuko dushaje no dushaze neza dusigira abana beza ahantu heza nyene nkuko natwe twahasanze ari heza. Ubundi Rasti winjira muri muzika hari umuntu wo mu muryango wawe ushobora kuba wararebeyeho cyangwa wagufasha akaboko kugira ngo winjire mu bintu bya muzika umaze kubamo ubukombe kuri uyu munsi? Jewe n'ubundi kugira mve mu nda ya mama icyo tumayanyishe job kuko mama wanje yakunda gusoma Bibiliya na Bibiliya ngiye yarayinsigiye ndacayifite ngiye Bibiliya iyi niyo yakunda gusoma yavanyemo izina rya Job yani Holy Bible. Yes, na Holy Bible ni Genesis yani beginning intanguro. So urabona nuko imeze ni yakera. Ngira ngo murabibona rero Amurasta bayifite Bibiliya akavuga ko Bibiliya ariyo mama wiwe yarebeyemo izina rya rya Job. Job niryo zina yakwise rivamo hano muri Bibiliya. Byiza cyane kabisa. Aha, none se Job Love winjira mu muziki rero muri ubwo buryo ninjiye kuko na mama wanje yararirimba kandi nafite na sister wanje yaririmba kuri radio televiziyo Burundi yari umujournaliste yitwa Amida baramuzi yari umujournaliste kandi yaririmba ni mu mabano mbone mu Rumonge hariho bendi anko wanje yaririmbamo yitwa Rumonge Jazz barayiza abantu babaye ko ndazi hano hari abanyarwanda benshi babaye mu Rumonge bari agakeke akadagara hariya so ubwo nanje naho byahera ariko je kukuntu byanjemo je nagiye mbona ndabija mutu mbona ndirimba navutse ndirimba to nico tuma nta n'umuntu yigeza mbona hari umuntu anyigishe kuririmba vraiment ni impano nadvukanye ivyo nkora byose ni imana yabinshize murabona nk'ubu nkora Madrid urabona Madrid nkora hano i Kigali bari kuvuga ngo ndo wa mbere muri East Africa ariko ntaho je navyiza ahubwo ubu ndi kwigisha abandi jewe ni impano imana yampaye tu ivyo nkora byose ncuranga gitare ncuranga keyboard ndakompoza mfite indirimbo nyinshi cyane ariko byose ni imana ni inspiration imana yansizemo nta wanyigishije ahubwo abantu bashatse kunyigisha bibi. Yes kuko imana yampaye naje ya super nature yeah man. So gushika n'ubu rero ndaririmba kandi nzoguma ndirimba kuko niyo mission imana yampaye kuririmba ubutumwa ndirimba amahoro nyene abantu tukundane hama nyene dushike kuri end because we are beginning. Chambo chino Bibiliya hari beginning and end. So ariko yo end uyishike mu muvyiza n'amahoro. Yeah man. Rasta Job Love uri umusitari uzwi ahantu henshi hatandukanye. Utubwiye no ku rugendo rwawe kuginjira muri muzika yawe ko mama wawe bifitemo uruhari utubwira ko n'izina ryawe mama wawe yarirebye muri Bibiliya nkawe kuri ubu nigisha benshi ibijyanye na muzika ariko se ubona uburyo ko kubikoramo ari uburyo nyine bwiza cyangwa wumva ukeneye n'izindi mbaraga wenda ukavuga ati nshinga ishuri rizwi ku buryo abantu bakoherezamo abana babo kuza kwiga wa musanzu ko kuvuga nk'umurasta nyine uvuga ati natanga dusaze tuvuga uti dusaze neza duhereza abatoya impanuro nziza wumva uburyo ubikoramo bwo kwigisha nyine buhagije cyangwa hari izindi mbaraga wumva ukeneye kugira wahura? Imbaraga mfite ndazifite z'Imana yampaye ariko izo zindi imbaraga hariho imbaraga tuvuge nk'imbaraga mbi ariko ukabona izo mbaraga mbi bitavuye mu migisha y'Imana ukabona izo mbaraga nyene nk'abantu babasha gukoresha mu bintu bibi ariko jewe byose jewe abantu sinavuge ko je nabaye mu bigo byinshi nabaye America nabaye Russia nabaye China nabaye Europe ariko aho hose nagiye hari n'abantu bantwaye mibi bantwaye kunshira muri izo mbaraga zindi ariko kubera je Imana yandemye narabikura je naraza kabisa narabikura n'ubu navuye muri America abantu barambaza bone kubera kuba hano wavuye muri America hari impamvu niba wowe ushaka kugendayo ugendayo ushake niyo mpamvu uzasigareyo ariko jewe hari impamvu kubera nagarutse ni nkuko navuye mu nda ya mama nza hano kwisi nkazayivamo sasa niba nagiye muri America nagiye gutembera je ntabwo nagiye kubayo naragiye mission yanjye ari kuja kuvyara hari umuryango wanje hamangaruke Africa motherland so sasa abantu birabatangaza bakamura ngo wakarutse mwa hano ngo gukora ingurebe ukuntu mbayeho gute mbayeho neza yes ntabwo ndi homeless
I'm home in Africa. And soon I will go back in the US. I will go back in everywhere, you know. But I'm going to visit. But your home is home. Your Mandarin is this. Yes. N'abagenda babonye ibyo babonye bagaruke kubaka iwabo. Hariya naco naho bafite miliyoni ntaco nta n'ukumenya. So abagenda nibagenda ariko bagaruka iwanyu. Naho bagenda bakihindura amazina nibiki ariko babazwe ko bavuye mu Rwanda. Muri systeme. So ubwo jewe ubutumwa ntanga yuko natwe promoting Afrika yacu nkuko nabo ba promoting America nabo bobibura ibintu bibi ntabwo bavyerekana ariko twebwe ino ibintu bibi nivyo berekana urabona nk'ubu wewe uri kwerekana ibintu byiza ariko hari abandi bajournaliste berekana ibintu bya fake byo guteza igihugu nabi isura nabi no gushukura urubyiruko. Yes ntabwo ari byiza ibyo ntiwabibona mu bihugu by'abazungu ibintu byose bari promoting natwe twi promoting mu byacu byiza ona Kigali downtown you know yeah man ina utamu aragina hawezi kuona Amerika wanakuonesha Kigali watakuonesha watu wa milimani kule wamevunza watu wabaya wachafu lakini waonesha Kigali man ni kama Las Vegas. Uvuze gutya ati nkaho uri gukora ibintu byiza ku gitangazamakuru cyawe bari abantu bakora bashyira amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa se n'aya mavideo uba ubona y'urukozasoni ni nk'iyihe nama wabagira muri make kuko nkuko bivuze uravuga ati barashukura urubyiruko bagatuma urubyiruko rwa Afurika rwangirika mu mitwe nihe nama wabagira mu by'ukuri kugira ngo bajye bashyiraho ibintu byiza ku mbuga zabo kugira ngo tubashe gutanga message ku rubyiruko rwa Afurika? Yes, icyo navuga nuko ibintu byose byoba positive n'ibintu byerekanwa bikaba ari positive n'umwana wawe abibonye akaba positive mu mutima ni mu mutwe mbese akaboneka neza ntabone ko ari kwiga ibintu bibi. So icyo nabwira bo bose berekana ndazi bari turi gushakisha ubuzima muri make dushakisha amafaranga. Yes, amafaranga ni atuma abantu babaho. Sasa n'abantu bino bakora bya binakubwira bibi zambaraga wambwira baba bashaka amafaranga ariko ayo mafaranga ntabwo washaka amafaranga kandi uri kwica generation yawe abana bawe bazaza mu nyuma. So ivyo by'uruteza soni nibwo nyene bwa bukoroni nyene bari kutuvana mu mico yacu badusire mu yiwabo komsa nyene tuzabure ibintu byose nkuko ubona mbese n'ibirobo biriko birakora zasika n'igihe ibirobo bitangure kutubaza amakuru bidukoresha ama interview ariko ibi byose nibyo turi gutegurira abana bacu bazoza mu bintu bibi ni umutego turi gutega kandi umutego ntabwo uzawutegura ubwo n'umutego twaguyemo twega abantu muri no generation yacu ni umutego twatezwe n'abadutanguriye kera. So uwo mutego twebwe nk'abarasa twadusha tuwutegure komsa generation new generation to generation izaze shikira mu bintu vyiza. Dufite imbaraga Imana yaduhaye ubwenge ariko urabona nkuko ubwenge bw'umuntu barabutesha agaciro ntabwo ikirobo kizoza gisumbye ubwenge bw'umuntu man human beings n'umuntu niwe yaremye ico yakoze ico kirobo. So nta kirobo kizoza gisumbye ubwenge umuntu. So muri byo byose nibyo tuba twareba kuko nk'Imana ukuntu yaturemye nk'Imana ubwenge yaduhaye n'ukuntu ushobora kubaho tukabaho neza bitumye nuko natwe twiyumvira n'ivyo dukora. Ushobora kwitega umutego ugasanga umutego we no gufasha ariko ufasha umwana wawe wabyaye cyangwa uzovyagwa n'umwana wabyaye. Yes, so twege dutegura kazoza keza na generation iri nyuma yacu izoze ishikira muri ako kazoza keza. So niyo mission je mfite muri make ivyo ndirimba byose ntabwo ndirimba ngo nk'abantu ngo tuje gusambana. Urukundo ni secret. Nuno munsi ni Saint Valentin ariko n'abantu urukundo ruba mu mutima ariko ntabwo wa promotinga sex ngo oya ntabwo kameme twe nivyo ntabwo tubi promoting. Aha no aho rero kuri abo bashyira amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga zabo nibo umaze kugira inama ariko se biteye kuba nakubaza n'ikibazo kimeze gityo. Hari ababona nk'abarasta mufite dread ku mitwe muririmba reggae mubabona mwashyuhize stage mwashyuhije public bakavuga ati bari abantu basoma ku gatabi ngo kakamoji ngo niko kabatera imbaraga ngo niko kagirute. Abo bantu bafite imyumvire nk'iyo ni nk'iyihe nama wabagira? Sibyo bavuga koko nukuri abarasta mukoresha urumogi? Urumogi muri make urumogi ni izina mu Kirundi mu Kinyarwanda no urumogi mu Kizungu ni drug. Kandi ni mu miti igurishwa muri pharmacy bayita drug. Nuko twe hano utakoresha ngo urumogi ariko muri Kizungu ni drug imiti yose ivura bayita drug.
so drogue ni cukunda sivyo je niba nkunda umuziki wanje nkakunda akazi kanje ni drogue is my drug urumva icyo ukunda mu buzima bwawe nico urumogi rwawe ariko uvuga ngo dukoresha urumogi ni mbese iyo ni ntuzeye iyo ni propagande bakoresheje kuva kera sinatwega abanyafrika iyo propaganda yazanywe nabo nyene basha kuyobora isi abo bazungu nyene kuko babonye Peter Toch na babomare ba Magoscave ba Haile Selassie the movement of Rastafarian babona yuko nyene bagiye guhindura isi baca batangura gukoresha iryo jambo yuko abarasta bakoresha ikiyovya bwenge nko baharabika nyene nta bwenge bagira mbese n'abantu babiyovya bwenge nyene ariko ntabwo ariko abarasta kuko na Yesu n'abaprofeti barabarasta kuko nabantu batumwe n'Imana ntabwo batumwe na Babylon canke nk'umuntu atumwe n'umuntu abantu bese ubona ibihugu byacu ahantu hacu hangirika nabi kubera intambara hari abantu bakoreshwa n'abantu ntibakoreshwa n'Imana so niba ukoreshwe n'umuntu umuntu ashobora gukoresha ibintu biri negativity ntabwo byinshi biba ari positive ariko kubera nawe ubushonje ushaka kurya uremera ukabikora ibyo bintu ariko udasuzumye ifo usuzume ubumenyi bwawe ubone gukora icyo kintu nico kintu gikoze after action umenye nibiki bizi nyuma yo action zo gukoze okubonye amafaranga so ikizakurikira amafaranga ni giki yeah for think about that so twebwe nuko twebyo tubona sasa nuko baharabika izina ryacu bushika naha baraharabika barafata barasa bakabafata nabi ni muziki yacu ntabwo ivuzwa ku maradiyo kubera babona imiziki yacu mebira barasa yes is gun reggae music is gun is news uko harimo amagambo yubaka yes of course so none kuja tubona ni maradiyo na mateleviziyo senda bivuga ntabwo ntinya mvugisha ukuri abajournaliste nibagira ubwenge bagira ubwenge ntibacuranga imiziki basesengure nyene barize barebe imiziki bari gucuranga barebe naho bari kujana uruvyiruko reggae music none sindirimbo rukundo chercher la paix, chercher l'amour. J'ai besoin l'amour. Ariko nanye ndirimbo rukundo ariko ntabwo ndirimba rwa rukundo ko kwerekana ibitsina nkashaka guhindura abantu no j'ai besoin l'amour urukundo barukenewe nyene abantu bakeneye urukundo ariko ntabwo ari rwa rukundo wo kuca werekana ko tuterekana ibyo turiko turarya ntabwo werekana hari ibintu mu mico uterekana ngo abana babone kuri kuko nakera umwana tugiye kumeza papa agiye kumeza twanjira tukaja mu yindi shambure tukamusa papa so hari ibintu bimwe bitabikone kwerekanwa public muri make yeah aha Joe Barav ni byiza kuri izo nama ugenda uha abantu batandukanye nyine babafana bawe ariko se Joe Barav ari ikindi nakubaza ese ni ubona ari nk'iki gitera nk'iryo tangaza makuru kuba ryakirengagiza umuziki w'abarasta nyirizina ubona biterwa n'iki ikibitera nuko nyene maybe biyumvira ati iyo muziki rimwe amagambo mbese amagambo y'abarasta nyene ya philosophy usanga na gouvernement iyumvise mu magambo mbakarakara ariko nta kurakara ni impanuro yes twege twaje kunozi guhanura ntabwo twebwe dushaka kuyoba no we are leader our home we are leader our job our music nta muntu atayobora ariko ukabuyobora ibyawe urumva ariko ntabwo twayobora twese ariko twebwe turahanura turimba amahoro niba ibintu bitagenda neza turabivuga kuko ntabwo ari jewe n'abandika ibitabo n'abamyesha bakuri ico baziriye kuri inosi guhindura ibintu babonye ibintu babivuge nyene bihinduke muri abavugizi natwe turabavugizi lakini Imana yaduhaye inzira zitandukanye sivyo n'abasirikari hari abasirikare b'amahoro hariho n'abapolisi b'amahoro urumva ikintu cyose kibamwe abantu beza n'abantu babi ikiri hamwe rero nuko twoba abantu beza twese niba umupolisi ahuriye n'umuntu nkawe nawe arashobora kuba civil yaje bundi canke bagahura na wa muntu se bizogenda gute so nugutegura kazoza niwiteranye n'abantu no oya tube one love one heart one destiny one mission one government one police one system educate you understand one military in Africa so we need that so abantu bose bumve yuko ubu tugiye mu bindi bintu bishasha tube bamwe nkuko Africa ari one continent yeah man yes Joe Barav hari kibazo nakubaza urabona isi yacu imaze igihe inyura mu bihe bitoroshye by'iki cyorezo cya corona virus muri ibi bihe ubuzima bw'abarasta by'umwihariko
bakora muzika bwari bwifashe gute muri bine bihe bya corona nubwo tugihanganye no gushakisha tugihanganye no kwirinda ubwandu bwa corona dore haje n'ubwandu bushyashya muri make ubuzima bw'abarasta by'umwihariko nkamwe mukora muzika bwari bwifashe gute muri ibi bihe? Ubuzima si twebwe gusa n'isi yose, ariko twebwe kubera nakubwiye yuko jewe numvirishije imiziki y'ubwenge reggae, nkasoma Bibiliya, ibi twebwe ntibidutangaje, turabizi uko biranditswe byaravuzwe na Bomari yarabiririmbye. Ba Magos Gaba abantu benshi barabivuze, ariko bababwira yuko banywa urumogi badakomeye mu mutwe, na Yesu yarabivuze bamwita ngo ni crazy. Okay, we are crazy, mugabo naho turi crazy ntabwo twasaze kimwe, buri muntu wese yasaze ukwiyo. Je nasaze gutya, nta wundi yasaze nkwanje, urumva, nawe n'undi yasaze ukwiyo, ariko dusara mu bwenge. Ariko umuntu yakwisha umusazi burya abari n'ubwoba, kandi umuntu niyakugiriye jalousie abari ubwoba gutinya abona ko wewe urenze, nuhiga kuko uzakwica cyangwa gukorera ikibi ababona yuko urenze, yuko uhariwe nta power yaba afite. So twe dukoresha soft power. So soft power nyene ubufite uburi humble, you are humble, umugabo ubufite imbaraga. Yes, imbaraga z'urukundo, imbaraga z'Imana ziba ziri kuri mwo wewe. Yes, n'intarira zikakureba nikuri, urumva. So ubwo rero twebwe urabona n'ubu turiho, none hari inkunga dufite ngo ya hano muri no quartier ntuyemo baraje baranyandika inshuro enye, banyandika ngo baranzanira umuceri n'ibishimbo, nta nivyo nabonye, ariko niba byarasohotse bakabiha umuntu akabirya nk'uwundi, Imana ishimwe, n'ababitanze nabo baronka imigisha myinshi, ariko je ntabyo nabonye. Ariko urumva ibintu byose bibamwo system nyene, they say sometimes discrimination, so we need to stop discrimination. Yes, umuntu n'umuntu mufashe kumubona, ntuvuge ngo ni gutya ngo ni gutya, ni uko twese twaremwe n'Imana, n'Imana idukunda twese, sivyo? Ariko jewe nta kibazo nagize, uko Imana nyene n'ubu ituzigamye kuva na kera, n'ubu niko tumeza abarasta, nta kibazo, nta bwoba kabisa. Ahubwo ubu tuko turakora cyane, tuko turitegura nyene dutanga ubutumwa nyene, uko niki cyorezo urabona abantu bacanganyikiwe, bamwe babyumva kutariko, urumva. So imbese ivyo bagituma n'abantu bagira baba trouble mu mitwe, kubera urabona n'umuntu kumufungira mu nzu kwanza honyene ababaye nk'umusazi, fo n'igikoko kirasohoka n'inyonera guru kikagenda. So iyo umuntu abaye yafunzwe ahantu hamwe agira ibibazo cyane, nuko nkanje ubona turaririmba nyene ukaburi morale buri mwanya wose. Ariko sasa ibi bintu mbese ababiserukira batezwa kubwira abantu neza, kandi bagasheshuza bagakoresha ubwenge, kubera iki gihe abantu bafite ubwenge mane. Yeah, abantu bafite ubwenge, mbese ntiwibaze wewe ngo ni wowe ufite ubwenge wenyene. Abantu bafite ubwenge, hari abantu bafite ubwenge babwirwa n'Imana, bavukanye n'ubwenge, babwize, bazi byose. Ariko wewe hari igihe umuntu abacecetse, ariko abona kuri kuramubesha, ariko agaceceka kubera ari umunyamahoro, mu mutima wiwe ari humble, ari positive and much respect, nyene akicecekera, ariko wewe ukamutwara uko ushaka, ariko abizi ko abona uko umubesha. Sasa niba unyereka wewe kundusha ubwenge, kumbesha unyereka kundusha ubwenge, ubwo rero aho niho hacaba n'ibibazo. Yes, kandi ntabwo ari byiza. Wevugisha ukuri, niba hari uwundi akubesha avuye hanze akubesha, ariko nanjye ntuze kumbesha, ahubwo je wambwiza ukuri, tukareba ukuntu twakemura ico kibazo, kubera kize kidusanga twege turi hamwe, tuba hamwe, turi bamwe, tukamenya ukuntu twakemura ico kibazo. Ariko ntitwumve ivyo abandi baza kudushiramo ngo duhinduke canke ngo twice ibintu byacu twisubiza inyuma, abandi bari gutera imbere, hari abandi bateye imbere. Je ndabona nk'igicorezo ca corona, je ndabona ari system bashaka gusubiza Afrika inyuma, kubera Afrika yari iteye imbere cyane, babona ko turi guhangana nabo na computer. Rasa je nabaye muri America, abazungu ntabwo bakoze gukoresha computer, no, bareba ama sexy gusa, you know, bakaba bareba ibindi ma YouTube bandikirana gutarebo muri ma systeme. Computer ifite systeme nyinshi cyane, urumva, na phone ni phone, ariko ntabwo wabijamo. Babona ivyo abanyafrika bakora bagatangara ku mashini. So je mbona ko iyo ari jealous man, kandi bo bibaza yuko iyi corona muri Afrika twege izoturangiza nkuko malaria iturangiza. Rasta America mubura kurya munini cyane ntugwara malaria, you understand? Yeah. In Europe the mosquito can bite you, but you never seek malaria. Yeah. In America, but Africa, we die every day. Why we die? Why they kill us?
I don't understand. So na corona ne bayize ntibazi ko iki turangiza ariko yasubiye iwabo. Twe turi natural, tugira ibiryo organic, ibiryo vyuzuye neza kandi n'Imana iradukunda. Ibyo badupangira byose naco kizotumara. Nico ituma nizi nkingo abantu bari kwirukira bamanze batohoze neza bashishoze neza. Barebe neza. Africa, we are smart. You know man, we have to think about that. Yes. Ntibatufunga baraducindaze dore ibyo baduteye kera ariko ubu naho turebe ntibadutera ibindi tubanze turebe neza iyi gahunda yabo nibamanze bikingize bo kwanza kuko twege ntabwo birabana ibyahatari cyane twege Imana yadukunda dukuma dusenga kandi turumva amabwiriza ya leta nyene baba tubwira ati twirinde turirinda twebwe ntabwo ari cyane nk'iwabo kandi naho iwabo naho jewe ntabwo ndavyemera kuko dore mfite famille dore aba bose baba muri Amerika ariko ntibambwira abo nta n'uwo muri famille arapfa famille yanje bose bari muri Amerika abazungu abaki bose bari muri Amerika nta n'umwe arapfa muri famille yanje ngo yapfuye ngo na corona so ubwo jewe ndavyumva uko ariko jewe ntabwo nzokwemera ikintu nka Toma nawe yemeye ikintu akibonye ariko jewe icyo nkurikiza tundirinda nkarinda n'abandi ko banduza nabo ntibanyanduze ubwo nta kindi ariko jewe icyo nshira imbere nuko tworeba imbere tukaresheshuza neza turebe neza uko jewe icyo mbona yuko Afrika nyene bashaka ko isubira inyuma cyangwe twibagirwe gahunda ya vision yacu turimo. Yema. Ari uvuze kuri Afrika cyane ugaragaza n'urukundo uyikunda wabifashe ute wumva ngo Gaddafi yatuvuyemo jege Gaddafi bamwica je nari muri Amerika yes igihe bataka Libya je nari muri Amerika nabandi ko n'abazungu aho nabona aba organ nta n'umuntu warabayo je niko nibona ni nka je n'abazungu gusa te na bamwe bivyanwa naje niho navanye ubwanwa bwanje nabonye abantu bashiraho ibya ubwanwa burebure naje ubwo ndandabushiramo urumva haba abantu bamwe baza kugwana mu gisirikare baza kugwana muri Vietnam niho hantu bibera na hantu hari amashamba menshi dore urabona nanye nacishira ubwanwa bwanje kuko nabo ni mico yaho ariko je uko bavuga yuko ari umuntu mubi ngo yica abantu urumva abajya abantu iyo babona uri gukorera ibintu bya Afrika ico baguteza ni ya propaganda kubwira kandi n'ibinyamakuru n'izima media nazo zibigiramwe ibihari nibwo batangura kwararaza ubwo isi yose kacikwanka mu minota idashitse n'isaha isi ba yakwasi so nico mvuga ibinyamakuru ma media baje bareba ibintu bakora byari byo ntitwisamburireho nk'inkoko ngo bariko baravuga ibintu bashaka tuko turasambura ibintu nanje ntabwo naririmba ibintu bibi bituma abantu dusubiranamo ibintu bibe nabi so natwe twareba ibintu tuvuga neza ntibadukoreshe dusambura ivyacu kandi ezo baduseka urumva baraduseka bo bakora ivyiza baduteza intambara tugahunga hakavamwe muri bariya nyene bakaza kudufasha batuzanira ibigori ibijimbo ibintu byose nko kubona impunzi ziri gustragoringa mu nkambiki ariko nibo babitera bakongera bakazana abadufasha ariko muri system cyo ndabwira ko twebwe abantu bafite ubwenge barabizi uko ibintu bigenda abatera intambara nibo bazanye no gufasha baca havamwe imiryango hari iza kudufasha twege hano ariko ni the same boss is one boss no so uyo boss kandi turamuzi urumva so nagerageze ageze ngaho ko Imana irakeneye kubona abantu bayo so ubwo muri make cyo navuga nico rero hama Gaddafi cyo bamuhoye kirazwe ariko ni intwari ako se naguciye muri uvuga Joe Baraf ubona amahoro yashakirwaga Libya niba Gaddafi yarateje ikibazo ubuntu bari bwo cyakemutse ukurikije uko Libya umeze ukora ubungu ahubwo ibintu byabaye bibi cyane dore ni muri Afrika petrol yacihenda ibintu byose uko Gaddafi we ibintu byo yabisangiza n'abantu bose urumva so kandi iyo hataba Gaddafi nizi telefone tuba tuzikoresha tube tuvugisha kuri ikira kigenda juru yashize hejuru ivyo yakoze yes ikigwa network kuko network kera twayivana Burayi urunda yari amafaranga menshi nta muntu wese yatunga telefone ubu n'umuyaya ndamutelefona akaba yacumbya ubugari nzabya yani umuntu wese ari easy life is easy muri America nta muntu akoresha WhatsApp hivi oya nta muntu akoresha WhatsApp nta mafaranga menshi man wishura amafaranga menshi ku kwezi ariko hano umuntu akoresha telefone ko ashatse ibintu biraryoshe ariko kubera umusaza Gaddafi nuno abandi tuvugisha ukuri abakoze ibyiza tubivuge n'abakoze nabi turabivuga kuko birazwe niba utavuze uwakoze ibyiza abandi bazamuvuga nta muntu umwe
uzanesha umuntu isi yose ubizi ibyo yakoze. Abaribiya barazi uko babayeho, naje ndabizi imihanda yubatse yaje Burundi igihe bagazayobora, ndazi imihanda bubatse, ibintu byinshi bakoze. Abasilamu barabizi imisigiti yabubaye, ibintu byinshi yakoze Gaddafi, nta wundi arabikora, tuvugisha ukuri. Abandi ni ibisambo nyine no kwiba biyinjiza buzuza amada zabo na famiye zabo n'abagenzi, ariko Gaddafi we yarasangira. Umuvyeyi yavyaye yahabwa amadolari 5,000, tubizi se birazwa, ariko baricuza. So nico tumana abantu murebe neza, abantu ntibaze kuduteza amahoro turi kuvyiza ngo dusubire mu ntambara. Oya, turebe neza namo nibagende bateze intambara iwabo, batureke iwacu. Shingira kuri icyo noneho ugire rwa rubyiruko rwa Afurika inama mu buryo rukwiye kwitwara nyirizina mu bintu nk'ibyo, kuko urumva ntibiba byoroshye. Urubyiruko akenshi rufatira urugero ku bayobozi bakuru. Ubona urubyiruko rwagakwiye kujya rwitwara ute nyirizina mu bihe nk'ibyo ngibyo? Ajewe icyo navuga, unaza kwiga, agiye kwiga abashaka ubumenyi, ashike kuco indoto yiwe, sivyo? So abantu benshi kubera intambara ziza muri Afrika sinkobeshi, abantu bavuga ngo barize bafite ubwenge ariko batavugisha ukuri. Ibi bintu bizana intambara muri Afrika, na aba bantu baza kwiga hama ntibamuha akazi kandi yarize, niba adafite inkomoko ntabona akazi muri Afrika, urumva? So nawe agira ibitekerezo bibi. Niba hari umuntu ashaka gutera intambara aramukoresha, aramwifatisha akamukoresha, kuko nuriya muntu ashaka amahoro. So icyo kintu niba bamenye bagikorera icyo kintu, bamenye yuko buri mwaka university zisesa abantu barangije kwiga. None bari abantu baba barangije buri mwaka, niba barangije nk'ibihumbi bingahe canke 100 ingahe, bagenda he? Ababona akazi ni bangahe? Urumva? Abazungu bo barabirangije, bafite budget. Niba umuntu atabonye akazi yararangije amashuri baramuhemba kugira barinde ko yashomera akazi. Yes, kandi bakaba ariko baramushakira n'akazi. Urumva? Ntabwo agira umutima mubi. None sinabaye muri Amerika, ntabwo twumva amakuru. No, twibera ama movie, we need scene news, warago politika wapi. Ivyo ni vyabo nyene, twe twirebera ibintu nyene byiza nyene, kubera ntabwo nje ndinzara, ntabwo nshonje, ninde yankoresha. Ariko niba batagize yo systeme, abo bantu bava ku ishuri barangiza university uko nabo babarize, nabo bayobora, nabo bayize university, nabo barangiza bize ni the same education. So abo nibo bazana ibibazo, kuko nibo batabahaye akazi canke nabo babaho neza, kuko barazi ko muri Afrika utagwanye kutabaho neza. Urumva? So iyo mentality kwanza ive mu mitwe yabo, bayivane mu mitwe yabo bantu. Urumva? Hama abo bantu nabo niba barangije akazi, habe hari akazi kabe gahari, cyangwa bashake n'akazi hanze. Umuntu warize akazi karahari, n'igihugu cyagushakira akazi. Ico kintu nico jewe nahanura muri system bakoresha, whatever system, government, whatever, bakorere kuri ico kintu. Abantu barangiza amashuri se, barangije amashuri baja he? Baja he? Baja mu muhanda basaba amatabi mu muhanda. Umuntu ufite adikete, ufite imanite, uri risasiye, usaba itabi mu muhanda warize. Umuvyeyi wawe ugurishije amasamba, agurisha n'inka, uze ku ishuri. Today your daddy is suffering, you don't know money, kandi umwana yarize. No, ivyo bintu bareba imbere cyane. Nibyo bintu batabirebeyeho n'ubundi tuzova mu ntambara muri Afrika. Yes. None Joe Barav, mu rugendo rwa muzika, watubwiye nyine ko watangiye muzika, ubu ni nk'iki mu gihe umaze ukora umuzika wavuga wishimira wagezeho, yaba ari ikintu runaka cy'umutungo utimukanwa cyangwa n'ikindi kintu cy'agaciro cyose waba ufite, ariko uvuga uti ngikesha impano, ngikesha umuziki wanjye? Ibintu byo mfite ni byinshi cyane, nta nubwo nabivuga, kubera jewe muri make kuri no sije ntabwo naje kwihaya. Nzihaya mu byo nkora, ndi kuri live ndi gukora, umuntu akambwira ati wakoze neza, ariko je ntabwo navuga ngo imitungo mfite yo ni myinshi. Urabona ndafite famille, ndafite aho ntuye, ndafite naho nturuka i Burundi, baraza naho ntuye, nivyo mfite nivyo ntafite. Hama ikindi imitungo itimukana, imitungo yose dufite hano, nivyo nakubwiye yuko hano turi muri competition. Hari ikintu tutavuze, turi muri competition y'ubuzima. Buri muntu wese ashaka agira amazu menshi, ibintu byinshi, mbese yiharira ashaka honyone n'imitwe y'abantu yice n'abantu abona ibintu tu. Ariko ivyo bintu bufite hano ku isi uratekereza n'ivyandi n'ivyawe. Burya Imana Jesu ma Bibiliya, Imana irakoresha umuntu.
umuntu akica kiba amafaranga menshi akubaka inzu ibizu byinshi ariko ibyo bizu bizasigara n'iby'isi abazabibamwo si n'abana ababyubatse so imana ni yakoresheje ikoresha Gahini yica Haberi Gahini we yari umuntu ashakisha ibintu yakunda ibintu kandi abishika harabyubaka yari businessman ariko Haberi esprit we yari afite nk'iyi esprit y'abarasta batita ku bintu cyane ibintu umutungo mbese bibiri bibana abantu bapfa nyene intambara zikaba n'ibintu ariko gushika n'ubu ivyo bintu barabisize nibi turi kugwanira tuzabisiga uri kurumva so ubwo jewe niba nzosiga umuziki nezereza abantu bose kwisi ibihumbi iby'ijana n'ijana bizaza umuziki wanye ntabwo uzimukanwa jewe nzapfa musiga ariko esprit yanjye zo bisige kuri nosi ni nk'iyi bibiri wayanditse ni imyaka myinshi maze ariko iriho ariko inzu ntayikiriho niyo modoka ntayikiriho sivyo so ivyo bintu vya live byo kubamwo vyejo nejo bikagenda ukabisigira abanje akivyo ivyo je ntabyo nshira imbere nta nivyo mpaya kuko abaza amateka yanje barazi ko navuye muri Amerika mezi Burundi babonye ivyo nzanye urazi ko ntubanokoye amaso baranyica bakwa kunyica ndahungirana hano mu Rwanda kubera ibintu hano mu Rwanda baraniga mvuye kuririmba kuri One Love kubera ibintu so ibintu birahari ariko nta bintu je nakwerekana ariko ibintu ndabifite ariko muri Afrika nk'ibihugu byacu muyaga bigari bafite amajaruze sana iyo bakubonye uteye imbere bakugendaho urumva so kugira Imana ishire muri ubu buzima ni protection ni protection uko nubundi mbonye ivyo bintu kujya wavuze ko bavuga twege ko tunywa ibiyobyabwenge wabona nejo batangwe kungenda ngo ncuruza ibiyobyabwenge navanye amafaranga hehe kuko iki gihe bashaka kutuyobora nyene kudutegeka batubaze naho tuvanye ibiryo so ariko ivyo bintu ntabwo byaritswe muri Bible so we need a revolution is the Bible na they will conquer us man kandi izo ngwara zose bari kuzutera zose zizabasubiraho kuko urucira mukaso rukajya nyoko yes niba baducira izo nzira ngo twico na za corona jewe nari modoka nari ntunze kera yitwa corona ari warutunze Burundi imyaka 15 yes hariho corona hakabaho na corora Karina irumva so jeza kumva iyo zango corona what saho wagenda none aho wagenda shaka kumenya umuntu umunsi yo ngwara ivumbuka umuntu yatanguye bwa mbere kuvuga iryo zina niwe yazanye niyo ndwara umuntu yavuze iryo zina rikamenyekana ku isi corona uzi umuntu novuma nomenyekana nka corona bakankorera pibise nka corona kwibiyaga bigari no vyubaka twesha dufatanya na icon bankore pibise nk'iya corona yo bayikoreye mama yakana baba hagati aho wenda ubu nyine uvuze ati hamenyekanya aho yavuye n'ubu ngubu abashakashatsi bo muri OMS barimo muri Wuhan mu ntara ya Wuhan mu Bushinwa aho kino cyorezo bavuga ko cyavuye bari gukora ubushakashatsi nyirizina icyorezo cyavuye rero ubwo bushakashatsi ntago barabushyira ahagaragara nibwo bakibutangira ubwo nukuvuga ngo nibaramuka nyine babushoje wenda bazatubwira nyirizina aho yaturutse ahubwo hari ikindi kibazo hano nakobaza nuwuhe muhanzi wo ku rwego ruhambaye rwo hejuru cyane mu gihe umaze mu muziki mwaba mwararirimbanye haba kuri stage cyangwa gukorana indirimbo muri studio umuhanzi twaririmbanye ni benshi tubwiramo nka babiri cyangwa batatu bazwi ku rwego mpuzamahanga cyangwa se bazwi nkiri muri kwanza ntaragenda muri Amerika cyangwa ngo ngende mu bihugu byo hanze nkiri Burundi naracuranganye na ba Matata na ba Bahaga ba Nick Dave yapfuye ariho ngitangura umuziki abo n'abahanzi b'u Burundi mbo ngiye muri Tanzania muri 1993 naho naririmbanye n'umuhanzi witwa Karikawa ariko nawe yaritavye Imana mbo Dar es Salaam narabareba ba Remi Ongara kera mbo ubwo je navuye muri Tanzania nza hano mu Rwanda muri 1997 inyuma ya genocide nsitse hano naho nakoranye na ba Kamariza uko Kamariza we twari tuzanye ni mu Rumonge Burundi Bujumbura turazanye nsitse hano ndabasanga hano twarakoranye muziki nabo beshi Kamariza Cecile none apana Kamariza uriya witavye Imana cyane yes
n'aba Samputu ba Beni abahanzi mbese bese cyane kuko ni Butare ho nagiye mba nacuranganye n'aba Sarusi. Yes, bamwe baragiye muri Canada bajire twaririmbaye muri Sarusi bwo hano naho n'igihe Lucky Dube z'ubwa mbere muri 1996 twarafunguye stage. Yes, hamana festival nyene gihitangirira hano haraje ba Fabrundi hano mu Rwanda hariho imiziki kera hari ama festival menshi cyane yatuma abahanzi batera imbere. Je ndibuka cyane igihe muri 1998 mu ministre yitwa Ngarambe w'imvi nyinshi yari mu ministre wa sport inaha mu Rwanda no mu Rwanda umuziki yari yarawuteje imbere haba ama festival menshi cyane imiziki abahanzi bakigaragaza akabaye ibintu byiza cyane ariko ibintu byarahindutse ubu nyene niba ari kimenyane n'ababerekanwa bacurangwa ku maradiyo ni kimenyane ntabwo ari bose ariko abahanzi hari abahanzi benshi cyane hano benshi kandi bashoboye ariko shanga nka Kiss FM ku munsi wose indirimbo zitanu umunsi wose nico gituma baboye abayaya aribo bayumvirize ntayo nakumva kubera mbashaka kumva ibintu bitandukanye imiziki y'ubwenge ibintu bitandukanye izi ni radio nyinshi cyane nyene hano ntabwo bacuranga imiziki nyene abantu bishime burya iyo ufite restaurant ugateka ibiryo ukagaburira abantu bose utarobanuye ibiryo ni by'abantu bose so niba ufite radio nawe curanga imiziki y'abantu bose jewe hari ico navuga i Burundi kera bari bazanye system amaradio ni menshi Burundi amaradio menshi atangura kujya mu bindi bintu bibe byo gupromoting ibintu bibi urazi haje intambara burya amaradio ni ikintu ca mbere umuntu yubaha kandi nabo nyene bakiyubaha igihugu radio irashobora guteza intambara mu gihugu abantu bagahinduka media that is why dutegezwa kujya hamwe dukorane twese sabayobora saba journaliste saba hanzi abantu bose turi muri media tube social security in America we call it social security that's dukorera hamwe twese hama dutezanye imbere twese ariko ibi bari gukora muri systeme ngo bacuranga bace bagirana abana bo bararakara niho aho hantu hava n'imitima mibi kuko twese turi kwisi turi hamwe twese dukorere hamwe twese duteze ibihugu byacu imbere so ico nico navuga kuri ivyo warumbajije ariko mu bindi navuga ntavuze nuko twashira imbere amahoro nta kindi ntitugirane jaruzi kuko talent yanje siyo yuriya je uko ndirimba siko nati dereda ririmba uko nati dereda ririmba siko je ndirimba oya twese Imana yaduhaye impano ariko turimba bitandukanye na stage zacu zatandukanye ariko dukundane tugira imitima mibi dore nk'abahanzi mu Rwanda sinkubesha yes ni Burundi ni muri Kongo hose abahanzi ntiwasanga ngo barakundanye usanga ngo bari kugira ngo featuring ariko hari impamvu zo gushaka umuntu ngo amuterereho imbere ngo atere imbere jewe kugira umuntu nkorane umuntu featuring ivyo navyo ndabivuge ni mpaka mbanzi iyo ndirimbo dukoranye kwazo yipromoting uriko urabyumva urashobora gusema umuntu ngo mukorane featuring n'indirimbo yawe ntayikore publicity kandi ari wazwe sivyo kandi ari we washatse ko nawe umenyekana kubera wari ko ndirimba akayishira mu kabati ntanayivuze cyangwa ntanayipromoting kubera niziwe barazi promoting so ivyo byose ni ibintu twarebera hamwe muri societe tugatera imbere twese kandi mu rukundo ubwo umuntu wese afite umwanya we. Joe Barav uri umuntu umaze igihe mu muziki kandi ufite n'ubumenyi butandukanye wabaye no mu bihugu bigiye bitandukanye ngira ngo uza gatotsi kabayeho mu mubano w'u Rwanda n'u Burundi igihugu cyawe cy'amavuko ariko kuri ubu uri mu Rwanda niki wabivugaho ku gatotsi kaje mo hagati y'u Burundi n'u Rwanda? Jewe igihe bitangira kwanza byatangwe jewe ntunzi nahuze jewe 2013 navuye muri Amerika 12 13 ndashika Burundi ndakora nandi batangura kunyirukaho nivyo nyene nakubwiye ubwo ndahunga jewe umunsi mpunze niwo munsi wa nyuma n'u Burundi n'u Rwanda bace umubano waciucika. Yes jewe kuko abarundi baraze kumfata hano Interpol mbo barantwara abantwaye ariko kubera je Imana nkunda droit de l'homme iranyiruka hiranta baraburya abajournaliste nabo bakiza abantu cyane. Yes iyo ataba abajournaliste mba narapfuye mba narishwe ariko bace bandekura umwanya nyene je ntandigarukira mu Rwanda nta kibazo ariko kuva ico gihe
nyene nta muntu nta bintu vyambuka nta bika ariko ivyo bintu twebwe turi innocent niba umuntu umwe mufitanye beef muri babiri muzirangirize yiyo ariko abantu ntibagwe mu bintu vyanyu vyiwanyu mwebwe isi abantu bose babure ubuzima umuntu ntabone umwumbati ntabone kandi twarahana turavukana ibintu byo twarabisangira ngo abantu dusigare tumeze gutya ntabwo ari vyiza nivyo nakubwiye ko abantu tureba kure tuvyita ko ari siasa za kibebero. Siasa za kibebero ni Tanzania hicho Magufuli akororesha kubikoresha bebero ni ya chupa ry'umwana ushiramwe amata ukarimuha ararimbenyera karya rigishira mu kanwa ariko ibere utezwa kuri muha gute so na politika zariho siasa za kibebero nkaziyazemo nako ari bebero kubera ni ibintu bitumvikana kugira wicisha abantu inzara abantu ntibahahirane kandi twarahahirana jewe ukambuza umuturanyi hano duturanye ngo tuganire kandi kubera jewe ivyo ntabwo nabireba ivyabariya ni babiri bangizeho ko ariko twebwe abantu dukundane twege niyo babona abantu dukundanye bariya nabo bazakundana nta kindi navuga atwege tubo hasi dukundane nabo hejuru nabo bazokundana babonye ivy'iwabo tutabikurikira setu nabire tugana ku musozo ni nk'ubuhe butumwa wagenera bakurikiye Dove Films TV by'umwihariko bari mu gihugu cyawe cy'amavuko cy'u Burundi jewe nabasuhuza nkababwira ko ndi hano ndamahoro kandi murabona ameze neza yes nkabashimira cyane n'amamedia nkamwebwe mwese kuko nico namamvuga mbwira n'abahanzi bakizamuka bakivuka ko bokubaha aba journalist ico kintu sinakivuze aba journalist bese bagize imitima mibi kubera hari abahanzi benshi bafashije barabo mu muhanda barabafasha kandi barazamuka mu nyuma batangura gusuzugura abandi babafasha so ivyo bintu yongeso bayireka abahanzi gusuzugura aba journalist kuko bazoba bari kwicira abandi bazoze yindi generation yes ni bubahe aba journalist kuko ntaco wakora umujournalist atacerekanye naho washika so we need advertisement we need mbese publicity komeye nibyo nakubwiye biya ubona Amerika yamenyekanye ni publicity natwe twikore publicity twikore ibihugu byacu publicity twerekane ya amabendera yacu nyene ibiki ibintu byacu bwira ibintu byacu bimenyekane nta bindi yes amanatwe tuzabona umusaruro kuri uno munsi twagusuye mu rugo iwawe no munsi w'abakundanye Saint Valentin uwo munsi uwuzi gute uyo munsi ndawuza ariko ni minsi urana hari ibintu abazungu bazana jewe nk'ibi sindabihagaciro ndahagaciro urukundo ariko urukundo ni always love is always it's not only today it's not one day no ariko kubera abazungu byo bazanye ne bitera imbere ibyo wacu nibitera imbere twege hari imisi yacu ariko niyo misi yacu ntizwi urumva imisi yacu twege ntabwo bayishimira uzabe n'umunsi wa Afrika iburayi ntibawishimira ntabazungu ntaco biwubwira ariko twebye iwabo abantu batangira barebura umunsi abantu bafungwa n'abandi ura corona niba yo corona bayanduzanya kubera ivyo bintu by'abazungu nyene batuzana ariko jewe ntavyo nemera ariko ndahagaciro urukundo love but love is always love everywhere you go you're gonna see love, you're gonna meet love. So a job of love, a job of love is a job and the love. Yes. Aya baby love. Yeah. Aha bakunzi rero ba Dove Films TV ntekereza ko mwanyuzwe n'ikiganiro cyangwa muri bushimishwe n'ikiganiro twagiranye n'uyu murasta mani Rasta Joe Barav kuva mu gihugu cy'u Burundi ariko ubu ngubu nyine akaba aba mu Rwanda aho nyine yahungiye bitewe n'ibibazo runaka byabayeho burya umuntu aba ahari amahoro cyangwa aho yishimira bitewe n'impamvu runaka nizere ko rero uri bukore subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Dove Films TV ndetse no muri comment ukaza kugenda utwibwira kugira ngo ibikorwa byose tugenda dukora bije bikugeraho uko bikwiye tuziranye twese twasuye Joe Barav aho atuye hano mu mujyi wa Kigali mu Kiyovu ahazwi nko mu Kiyovu aha kera hitwaga mu Kiyovu cy'abakene ubwo no kuvango rero mukomeze murayikinge mukore subscribe kuri Dove Films TV ngira ngo Joe Barav wasezera abakunzi ba Dove Films TV. Yes ndabasezera mwese kandi murakoze cyane mukomere kandi mutera imbere nkuko natwe nyene dutera imbere so dutera imbere twese much respect guys. Ja Rastafari ikiganiro cyari kiyobowe no wintije Rasinyota Dove Films TV
komeza ushyireho ijisho turi kumwe.